Bia Kamal ka Nuer online TV channel te kon ke lere dangro te be kon ke ling lere niam der wakan wer dialen kontin la turni kene video ni la ka post ke ki korin kon yar lat re dwaran ka nasser kene witen kokien turni bej shika turno konduno ke turni jiter bana jome bana jelin ka jen lere me lere do dien bana rwatin kimen bana rwatin ngwas me bana rwach ke kwi wusha Dr. Riek machar re wich ka South Sudan wajda ka position dana tetin la first vice president ka commander in chief ka spele mayo kuumɛ kirma yadit ke kuumɛ jani ngum betuok ka kuumɛ kirma yadit ka ngum ben nongre wich ka South Sudan bana jaling ka jalerame kan kono re ler kan me mi jiram dedit kan online TV channel gore jen wo jen der ler mani der jen yak nas ko kien ko de jejek na ko gore jen en go bader channel der je support der subscribe ka der la ka der share anyok ba mo gore je en wo der thanksgiving ba der mo der yetop ya tilling ten gwas mo der jak mo dong te jiram dong de channel de lok goy ler ban writing gwas me kenyam bana racha ka chuma me chuma nan dewo ka kondial chuma dewo kan ideal konti la post ka online ngai kono no kondial ngai content lat karodien so chuma me daro ko kondial rany mu we kan wari te ke video on let kon kare jam kan video on to ke video on chorian lot ke video on jack shika video on konti la video no kon tin cha connecting kon wari ki turn kon a connecting kon wari duno ke turne jitaran tin kontin chana nak ki tin chana yiken bat ku kon kala latre jam kenti tila na da goin ke me cha ye jek la ya goin ke tishit ke to dere gwan wo mete ke me de kon la re jam de kanyen kon kon cha ne kon cha connecting ke cha ne kon cha mo ke boten ke changa ke jeka kentin kon la lat kare jam la gwante are shiang laman le dian jala ya user mo against you ka kore be ham ke jam so there we can wadi ala konti la post dong mi jiram la be kan online TV channel ka shi je kan wala ne me ke dong mi jiram dong quick channel manuen dere ne me dere gora gwa ko me la post ka Facebook dere gorno dong dere la le ne mo ke dere la rar dien mi dong chi video che post ke je turu che post to kan kon la wia going ka kono ne tin cha pose already cha ka tung pose ko cha kanen do no mi she wo ba dara gwa ba mi te ke turun de kon ka pose de ka gwa tin kon tin cha kon nekten dong me de ka pose to dara gwa ko ken content kuna le la going ke wi mon do dien ke international community ngai kono no te ka dum wala na wia going ke in the end mi che kor sho to ko gor ka shonat ba yo gor yene to no ngumi shalat dur dien shala do ne so changai kon wo she kon dap she kon nak but gwa kuran yitu cha nyin ken to cha ka nyod bal yene nyun ne kun content cha mo kerik keten cha gujo no shanak kana kon la lat ke ne mdaro ko shum ko gang kon ro dan ka do dan de kon goin ke jerun ka gwaten be of course ti just lo ate ten long mi ke ne ti she connect ka dong chana ka mo bone kerik mishir na mo la na gor panya de nyon na zenu mi je ke be kenen mala nieke long kwi nender kontin la kon ya mo ke duer so ku mo de ko ran gang met mi she chu je ka dong te ram she lel ke she nen wo she la bi request met I think che jo online mi le mo mi je ke mi le mo ba kon go ngi je de u jo ka pin dara u cho the met so no mo dara kel men bi ale long la da ne tour no content cha gat kon cha ga nek tin kana gat kon cha wang mi te ko gam mi cha kon mi gembe tin ana la ja pos ka bi goro no ba dor bi explain ko ba ya kula ngach ara dien mi to de dien no men che tuo ga ne me so ro ken kon la lat ke ano cha kon mak cha ngaji win mono re no ma kana kon na kana kon du no mi cho ko cha ning din ja la onen ti se kon ti din kon bat la joje no ba yo mi ka der borun la na joga no ngum tur yene ka so na me der waka ye jom shikene me bana shu ka ler do dien manana gorno de kon nya kelen wala an wala shanga jandang rawi badda ka pay ngwan ron kina dang rawi jandang rawi diech
bana jo me bana je nyakel en jo bana nyakel gwada me a wo Dr. Riek Machar ano wo Dr. Riek Machar ngumbe no mishi Salva Kiir Mayardit President Kiir Mayardit mishi Dr. Riek Machar cheje wuch ka kwara ke jen gwada be je me tama ngum gujen wo de twok ka twok te kri to ngwande betwok na politically and socially but te ngwane betwok wo Dr. Riek Machar ba gwada ba mu karara dien ram very powerful mishit ke Dr. Riek Machar mi chaje ku longa no chaje wo je Kiir Mayardit ano amanyam be politician dian ba ga jaga jatelot run changa tok de she ba kap changa dor chirana ba larne ke lebde ajeno mishi Kiir Mayardit kiram te niamo ka boma dana tekeje ko beteke luang beteke power ke liu ko man gor Kiir Mayardit gor jeno be power ke li baje dol gwa kel ka center ke dar gwam mo bidenye dial buga te pinde ba shwa order dech bikan madana wakana latkar ne ta to bikan o lat a tele questioning ko chi ne dial chi tel power so me ne dial dikan ne titelot no a lo tele ye power so bianga jeno shi kum duna mo cha jek be power ba shwa centralized power mete gwa kel bramo be power ba je shu consolidate ke ba je kap gwa kel teram ba shwonda ba de ling ajen kwera mom timalatke Kiir Mayardit teram bele ling no angu medong de tike je ki medong te mishilung medere le tike jen point den Kiir Mayardit share beling okay so na me de yenangach so watch kuumɛ ka kwar ni Dr. Riek Machar na me jage wi South Sudan ko betenial ala be life ne diare wi ka South Sudan be je change bitik barode nyok ka me beje ko wide ala jen Dr. Riek Machar hope by the way can it one jang nuari equatoria ne ideal ko jen tel mi che man tok ram da na gwan tok ni Kiir Mayardit jala kurla ka tok ne so she Dr. Riek Machar ngai ke je history ala Riek Machar jen a liberator chalat bone John Garang de Mabur medane ken ne liu ka video ne ken diala ko ne ken ka post ke te chaga tortin ke del ken writing de ye ngaj malalat ke ala nuari ka liberator nuari kan jak South Sudan ba cholo South Sudan miteleke tele South Sudan nuari akan te long medido re kuma ka South Sudan dundo cha power cha bekan kake ke jen do be chile benanta ma ko nuari no cha kem ni yo katet shio balen wojeka na meni che jang che ko ka power medit ko chikan nuari kan jego no bekan kong naka no so anyok koy luach Dr. Riek Machar gwade dane shi uri shwalek Dr. John Garang de Mabur meche believe meche to kana gorno be power ki leadership be claim che gwenje no ko sheliu ramo mo awgada to ala na selpa Kiir Mayardit gwadde shumena wale runu shop ko wera wala wel jok wala jendangro tele development menen yere ka South Sudan ko Kiir Mayardit jen kenyam kana gwar kuje do brana dere we daja govern ga ja ki dere ja yen ga ja nere content tie ko rodien ke literate ken gwar tele ka michigan ngor ko michigan ga de ken development de ken ngor la all the country resources they are using them to buy mercenaries chet ke ji Uganda den konan la kulubana nyin ke kwidien ko ken tele ka power taken wore duno ko kan wore shi kan mi je kanal so shed Kiir Mayardit che moy ka dwalan gwadame so man belel beji Uganda baka ko je ne me changa ko kor motor mi to re we kan nasir jo de ni Uganda shu ko non ka shu ren yal shu ko non ka chu tor biel dit shu ko non just ko chinwer why ami mete ka nasir karwa de ka kanti kel ko shi kan logo no ba ka marginalize ki kan logo no ba ka moy ke SSPD uploadien mi gui kan no ka jang ala ke dinka why ami tishet ke nwer why ami so chu kan la no yine gor ne no national unified force me chikire ngaje no chaje lok
shogu jeno jetel lwang the only way out ke je wo be kuumɛ Uganda be je dil kok ko ba je bulwa ko kor kom lwang ko la to ke de la kong de chu bene jang ke de binyin kanore but all this thing in kone alat o be kirma yadi be power be tekaje ko jen dwala kanore ajen guyen antama jaro de shu saron ke sam nuer te gujen o ke powerful manwerin kone te kel ke je tele ka lwang de go changa lwang mutod lwang de ne juba karwade tele ke influence kanwer community ramadan ti ke influence kanwer community Dr. Riek Machar ke influence method ba shi influence medit ko en jejen bor lanwe unwer wai am sha ke kef bi kene linki bi ko control go brande control ke je dem to so cha to ga na mo but malare jena ku Dr. Riek Machar ku jelle ke bi ko do mi sha jen che mugor kire mon go jen ba jawuch che kuumɛ che be settle che be nyur che be takamal amen gwadi ajor amen mi che Dr. Riek Machar che je kon luny so na mo a kel mi tuogon tema so be social life dung South Sudan be je yar be political instability bo be je no ko Dr. Riek Machar take influence ka politic ka te influence ka jen ka citizen ideal ke civil society alo ramangat ke anyok jen a role model ala peace la jamala no ngaramugwan mala ke gwan mara a chang chimi jek ti la te ja luje je ko ta che gotong wan medan 2016 cha gwara kon kam ta bande ngai chokan tele me chelel me che benden cha ba kam je by president yok kan we ngo e ta ban wo ke choten ono anta me chala nyoko muan ke je parkol to ko je ko e interim leader li lo lim ni jen metitin ka jen gwasamo kam ngot Dr. Riek Machar luak yen ko e ba je kule nyok ka tumne be je be kam Dr. Riek Machar ke chi jene me plan kirma yadit tema power dung Riek Machar mungu da na ka jen ware amen me chi parkour shed jen ke shankel ware lwa kot chwajo ngaje no tele lwang me chajo joirar so ontema la Dr. Riek Machar ngode ke influence kanwer community can influence the can ne jen ko kan ideal kontin tere kuumɛ kan tema tela nuore chi ka tedi ni kan lat ka yo the only person who can ngut ka magwa Dr. Riek Machar ko shaman to ka naso chaje nen man to ka ulang chaje nen lungu shuk wone ka ko ba wone windi ala ko ken so chagu je no ngwana nuore to no kana yo only one person Dr. Riek Machar ken je kwaren kontin cha ko yen ga je kel ken ko no ga jen wode de na de ga takamal a changa jinwar ke che jinwar ka gori mal telejeria ka Dr. Riek Machar ko la ne dia la ka peleka chechit ke kira la yunna majane be yishu bok ba ngushu lel bana ba shu kok so dwal kirma yadi de janongo kum Uganda rai wika South Sudan chume na tema kum Uganda ngode rai wika South Sudan so na me dere kum South Sudan dere je yar micha Dr. Riek Machar micha je wuch madodien jen la de la international community bo wona ke UN wona ke ne diala konen tiek ke South Sudan misha Riek Machar chaje wuch de ne dial de gadier de kuumɛ South Sudan de je sanction de nenen tema ku kwang me chilet chi che woni aldarat karan mi ken yana menen diplomatic isolation china de right ke ji South Sudan ko en Dr. Riek Machar jen a father of South Sudan chet ke John Garang de Mabur so jen te ka lwang ka mal dana bere wich ka South Sudan mal dan de tinatama ko jen nong independent no so me che to no shu kirma yadi choro de yil woje Dr. Riek Machar de lwang dial mana dial ko ne guje sharia le ka de ka nyoko me penke de diplomatic isolation there to ko shikande te ka marka witon wan na modern to no nyok man dien ethnic tension de ne tin wana longre wi ka South Sudan ngwadum de te ka tare shikan nuare shikande te ka mal nyok ka jang miti to ka Dr. Riek Machar mishi jen ka jweede ke ka dong ngode a shebegwa ka jang ke shebegwa ka kuumɛ South Sudan man jwak ala economic consequences the economic darajak ko wa miti political instability miti tena lo tela mal ka politician wa wila je economic la jega South Sudan chi ko ngaje no che midi che experience
ala increasing violence can break down in governance to konen and go take tung want yara long mitala mal la oil disruption la teten la oil production disruption la teten ke sha oil charge koke ko la kola la na focus ka kor na mala radi ala ka yare re wich and an to korea to okten chika South Sudan che yara long jen mene yen many oil point the charge jel ko woni so chi economy che chu jek so ne me jen dan le rode la da riek machar take influence medit ka kuumɛ South Sudan ka take influence medit ke international community mene yen men teme an wo lar je wo ke je ngai ken je na me chero de mulwa a chang ba je wo ngoda ba benda rar bu ne jen goda nyok ne ti chang chi kana ku le la political motivated logi ken no ka highlight ke kum kir me yadit da riek machar shi highlight ke kir me yadit a chang cha je yen ngoda ba dunde independent party micha mat ken ran ne mi chi gorin kula mat ken en kuumɛ spele nyok alo chi ken kula kel ko mi chi gorin ma de tel spele ma yo ka de tel spele ma jibe de chola spele ke spele de chwa ken de ade chu chon kel ajen nen yen me kan ka ben ka par do den chi cha choli soma ka cha choli par ne ko ken ko nen jebrar suane chi jen par de den chwale spele wala na ayu tin ko in a position can SPLA aji jen pada me kelamo so wode be kuumɛ South Sudan be jen nang re kam dire long so na me jen na go de nywa ya kel so chebe men to no ba Dr. Riek Machar ba je wuch ngode wode be bomatet anyway banatin kon to banaga ngai ko konin dangro ki dok ko tama ka trial ka rudi ne kan go dongde ko kwem jidede kan kwan assignment me chaja kam ne de konti tin chaja gurno ba Dr. Riek Machar wujala parkol let kirma yadi len me ko be kuumɛ swale mayo karwade ba nuare karodian baga jako biga te friction ki biga te ga ga kam ne ken na mo jana dan let kirma yadi de ajana ba kula approve no warga ko run mi blaming che ben ba we nuare ne me dan e wuje Dr. Riek Machar shigan so na mo me ben ka gwasen be nyok investigation balat of course big investigation la talk but gwante armele investigation ga kwidu ko ji interrogate alammen gwa ka jan la ledam it doesn't matter whether Riek Machar ramu benalaw tele dwer ke chete ga dwer ti diala te big joy ni ga kir mi ya de dwer bo e kir te chong bo e kir ma yadi bo ko kir ma yadi ngaje te diala konte talk ko yen kan Dr. Riek Machar jene te ke linka ne kon la jejen bor cha jogo no tele linka ko mata ka linka ka de kana shuling jejen bo te ram ku je control jeje bor e independent karwada lakin shi ka bon mata gwakel duno la kana joj gwada dana shi benete Nuer community mi yere bi kene nan gwada mo so jen dana go de nywa yakel ya tagamal nywa jene ko kien chu je pero jeno be subscribe ka Nuer online TV channel bye bye